ipo mkononi. Twende wanaume. Twarakubwiye ngo wowe ujye ukora subscribe, ukoreshe like maze utange igitekerezo cyawe. Ahangaha turi ni ku Nzozi TV1, nta handi ushobora gusanga amakuru nk'ayo wakura ku Nzozi TV1. TV1 rero twebwe twarakubwiye ngo ujye ukora subscribe, ukoreshe like maze kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho isaha ku isaha. Niba utarakora subscribe wihutire kuyikora. Noneho rero ahangaha M23 ku rugamba biragaragara ko iri gutsindwa uruhenu. M23 bimaze kugaragara ko iri gutsindwa uruhenu muri iyi minsi nk'ingahe ishize, sinzi icyabaye, ariko ni ibyandikwa ko bavuga ko M23 iri gusubira inyuma mu bice cyangwa se muri teritwari ya Uvira, mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Uvira. M23 miragerageza cyangwa se mirasubira inyuma ku bwinshi. Aha rero iyo tuvuze teritwari ya Uvira ujye wumvamo ko n'umujyi wa Uvira uri muri teritwari ya Uvira. Aha rero ni mu bice byinshi bizengurutse mu mihana cyangwa imisozi izengurutse Uvira. M23 mirarekura. Abantu bakibaza ati se ni ya masezerano yi Washington ari gutuma bagira iyo pressure yo gutuma basubira inyuma? Ese amasezerano ko atabasubije inyuma mbere kose igihe babivugaga, ahubwo barushijeho kuavansa, ari naho hafashwe umujyi wa Uvira ubwo abarundi bayabangiraga ingata, abakongomani bakayabangira ingata ndetse na Wazalendo. Uyu munsi se nibwo noneho M23 yaba yumvishe igitsure cyangwa se imbaraga za Leta Zunze za Amerika? Ahangaha Inzozi TV1 ziba zakuzaniye buri kamwe kugira wumve impamvu n'impamvu bari gusubira inyuma, cyangwa se tubashe gusesengura twumve neza ni iki kiri kuba ahangaha muri teritwari ya Uvira. Aha rero hari igitero cyo kwishyira hamwe cyangwa se coalition y'ingabo z'abarundi FARDC na Wazalendo bishyize hamwe batera igitero gikaze cyane muri Runingo bahagabye igitero gikaze cyane gishobora kuba aricyo cyatumye intare za Sarambwe zigerageza gusubira inyuma, cyangwa se ari tekinike ya gisirikare yaba yateye gusubira inyuma izi ntare za Sarambwe. Kuko mu busanzwe murazi ko intare za Sarambwe zitapfa gutinya uko ziboneye, aho rukomeye ubundi ziragenda, aho rukomeye zikinjira. Ariko kuri iyi nshuro siko bimeze. Igihe havugwaga iki gitero cy'abarundi kiri coalition y'abazarendo ndetse abarundi ndetse na FARDC. Ibi rero bikaba biteye impungenge, turi kwibaza tuti se nicyo cyaba cyatumye Wazalendo cyangwa se nicyo cyaba cyatumye intare za Sarambwe zibasha gusubira inyuma cyangwa zitangira gusubira inyuma ku buryo bukabije, ku buryo byatunguye abaturage bahariya hose muri za Uvira bakaba ari kwibaza ngo niki cyabaye ku ntare za Sarambwe.
Ibi rero turakomeza tubisesengura twibaza tuti ni iki? Ese koko ni igitero cy'aba batatu bishyize hamwe? Ese hano bibagiye no kuvugamo FDLR. FDLR nayo ubwayo ngo ikunze kwivanga n'aba bagabo bose bakishyira hamwe bakagaba ibitero ku ntare za Sarambwe. Izi ntare za Sarambwe rero zikaba ziri gusubira inyuma ku bwinshi, tukaba turi kwibaza ni iki cyabaye? Ese ni igitsure cyangwa se ni pressure ya Leta Zunze za Amerika kuri ya masezerano ya Washington? Ese ni igitero batinye gikaze cyagabwe muri Runingo? Ese ni iki gituma koko intare za Sarambwe ziri gusubira inyuma? Ziri gusubira inyuma. Ibi rero ni ibintu biri vage tutari buze gupfa gusobanura neza cyangwa ngo tumenye, ariko mumenye ko intare za Sarambwe ziri gusubira inyuma ku bwinshi muri teritwari ya Uvira. Hari umujyi wa Uvira umaze iminsi ingabo z'intare za Sarambwe zarigaruriye, cyangwa se inyeshyamba z'intare za Sarambwe zari zarigaruriye muri kariya gace. Bamaze igihe rwose, kugeza igihe Leta Zunze yavuze ati musubire inyuma. Koko baje gusubira inyuma igihe basabwa gusubira inyuma muri kilometero nibura 75. Ariko intare za Sarambwe amakuru avuga yuko batavuyemo bose, nubwo zagerageje gusubira inyuma ariko ntizavuyemo bose, kuko na n'ubu umujyi wa Uvira ukiri mu maboko y'intare za Sarambwe. Ayo ni amakuru ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twebwe twarababwiye ngo tuzabagezaho 5 kuri 5 ikivugwa cyose kandi tutanyuze ku ruhande. Ahangaha rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoresha like, maze utanga itekerezo cyawe, mushyireho ubutima bwinshi kugira ibiganiro byacu bikomeze kugera kure. Biravugwa rero ko Kisekedi yamaze guhura na Lorenzo Wangora. Bamaze guhura ahangaha muri diri imeze rero. Iyi diri tugiye kuyivimuze. Ahangaha igiye kureba iyi Kisekedi, diri ya Kisekedi na Lorenzo, nibyo dushaka kwibazaho. Ni ikihe gishya kiri hagati ya Kisekedi na Lorenzo mu masezerano cyangwa se mu guhuza Kisekedi ndetse n'intare za Sarambwe? Ni ikihe gishya kiri muri ibi bintu? Hari amasezerano nk'uko intare za Sarambwe zibivuga, zasabye ubusobanuro bwimbitse kandi buhagije bwo kwibaza tuti, babaza uyu muhuza Lorenzo, bamubaza ngo ni ikihe gishya mugiye kutwereka, ni ikihe gishya mugiye kutuzanira hano hagati ya Kisekedi na Lorenzo? Hari amasezerano yari ahari y'Doha muri Qatar. Ayo masezerano arahari. None iyi diri ya Kisekedi na Lorenzo ishatse kuvuga iki? Ese uwo muhuza Lorenzo azanye akahe gashya hagati y'intare za Sarambwe ndetse na Leta ya Kongo? Ni akahe gashya iyo Lorenzo yabazanye mu buryo bwo kubahuza, kubumvikanisha? Ni akahe gashya karuta iDoha muri Qatar? Ni akahe karuta umuhuza Emiri wa Qatar ku buryo Lorenzo yaba afite agashya? Mwibuke ko Lorenzo ari we muyobozi wa East Africa aka kanya, niwe muyobozi wa East Africa aka kanya uhari. Noneho rero bakaba bavuga ngo Kisekedi yagiye kumuterita cyangwa se muri iyo deal kugira bumvikanishe n'intare za Sarambwe. Ariko hagati aho rero intambara ikabikomeje. Mu gihe intare za Sarambwe zigitegereje ibisobanuro bya Lorenzo n'agashya n'ikiza kirimo kiruta ibindi agomba kubereka, niko bifuza. Banzo twereke icyo wifuza, twereke icyiza kibirimo kiruta ibindi biganiro byose twagiranye. Ariko abahanga bakabona ko ari akagambane ka Kisekedi ndetse na Lorenzo bashaka kugambanira intare za Sarambwe. Ibi bintu ni imikino ya politike kandi ihishe kandi yimbitse. Twebwe icyo tubwira ni uguhoza urushinge ahangaha kuri Inzozi TV1, maze ugakurikirana buri kantu kabera hariya muri demokarasi ya Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukakubwira akantu ku kandi.
Hagati aho rero urugamba ruhinduye isura, ibintu byakomeye, nitubabwira mwa bantu mwe ngo ibintu biba byakomeye, mujye mwumva ko byakomeye, kuko twebwe twarabwiye ngo ntiduca ku ruhande, tuvuga akantu ikintu ko kiri, tuvuga inka mu mazina, tukavuga imbwa mu mazina, nta na hamwe dukatiye. Ahangaha rero ibintu byakaze. Tanzania noneho irahahuruye, irahagurutse. Mumaze iminsi mwumva mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuga ko Tanzania igiye kwiroha muri Kongo, aho imaze gutegura. Nigeze no kugira ikiganiro kibabwira ibi bintu, nigeze kukibabwira igihe batahaga ya Fontaine, narababwiye ngo Tanzania yiroshye muri ibi bintu. Tanzania ubwayo yaravuze ngo ntabwo ishaka guturana na M23. Murabona ko M23 hano yagiye ifata, yarakumanukiye, iramanuka, noneho imanuka kuri Tanganyika. Iyo uva za Uvira uramanuka kuri Tanganyika neza, kandi iyo Tanganyika umanuka wegera Tanganyika ni kuba wegera Tanzania. Tanzania rero ibibonye iravuga ngo negative, ntabwo dushobora kubana n'uyu muturanyi bita M23. Iravuga ngo twatanga ibyo dufite byose ariko ntiduturane na M23. Ni muri urwo rwego rero M23 uko yakomeje kumanuka, Tanzania nayo yabonye ko igeramiwe, iravuga iti rero twebwe ntago ntitubishaka, ibwira Kisekedi ntitubishaka. Niko gufata abasirikare 12,000 irabategura. Ubu hari abasirikare 12,000 bari byenarume bari combat, bagomba kwambuka muri Kongo. Ayo makuru rero tuba twayavuye imuzi, noneho turagira tukubwire ngo abasirikare bamaze gutegurwa b'Abatanzania 9,000 muri byo bamaze kurizwa amakamyo muri iyi minsi, niba atari ejo n'uyu munsi, bamaze kurira amakamyo boherezwa muri Kongo. Abagera ku 9,000 muri 12 mu basirikare 12,000 bamaze gutegurwa, abo bose bamaze kurirwa. Abo basirikare 9,000 bamaze kurizwa imodoka za gisirikare n'ibikoresho byabo, bari bafite munition ihagije, bari bien armé kandi bien engagé, bien organisé. Bamaze kwinjira muri Kongo aho bagiye guhangana na M23, ngo kuko badashaka uwo muturanyi bita intare za Sarambwe, ntibamushaka rwose habe na gato. Niyo mpamvu rero Abatanzania bamaze kwiroha muri Kongo, bavuga ati ntidushira amakenga y'abariya bagabo, y'abariya bantu, ntitubashaka, ntidukeneye guturana nabo. Aha rero amakuru akomeza avuga kuntu abasirikare 9,000, usibye nabo basirikare 9,000, abasirikare amakamyo 30, amakamyo 30 ahetse ibikoresho, ahetse abasirikare 9,000 bamaze kwinjira muri Kongo. Ariko siko amakuru avuga, ahubwo baravuga ngo hari andi makamyo 30 yavuye muri Tanzania ahetse ibikoresho, amaze yinjira yinjira mu Burundi. Amaze kwinjira u Burundi ntiyaparika, ntiyajya no muri Kongo, ahubwo ayo makamyo arakomeza araza, bajya ku mipaka, cyane mu kibira cyo mu Burundi, ku mipaka aho igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'u Rwanda. Abo basirikare niho bari kubarunda Abarundi. Nk'uko mubizi neza, perezida w'u Burundi amaze iminsi avuga ko bafite umwanzi, kandi umwanzi ari igihugu cy'u Rwanda, ko batagomba gusinzira ngo bagonde ijosi, ko bagomba guhangana cyangwa no gufata mezile zo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, kuko ngo ni umwanzi, ngo uhora abakubitira agatoki ku kandi. Ubwo rero ni muri urwo rwego izo ngabo zaturutse, izo modoka zaturutse muri Tanzania, ibimodoka bya gisirikare bihetse intwaro, ibikoresho, biragenda bijya guparika i Burundi. Noneho barunda izo ntwaro bazanye zo muri Tanzania, bazirunda ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda.
Perezida wundi hamwe avuga ngo ntibashobora ngo hari umwanzi, mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ngo rurifuza amahoro, ntago rushaka intambara hagati yarwo n'u Burundi, ariko abarundi bo bakomeje gukaza intambara. Ibi rero mugomba kubirebera mu ndorerwamo ngari, u Rwanda narwo ngo rugomba kubireba mu ndorerwamo ngari, kuko ndakeka ko rutabona ibyo bintu narwo ngo rwiturize narwo ngo noneho ngo ruryame wa mugani wa mugonda josi wa Ndayishimiye Evariste. Oya, u Rwanda narwo ntirugomba kuryama umugonda josi ngo rwiturize ngo rwumve ngo ibintu ni sambamba. Reka da, ntago rugomba kumva ko ibintu ari sambamba, ahubwo ahangaha u Rwanda ntekereza ko rugomba gufata amezire nazo zihamye. Ubwo rero niyo nakubwiraga ukuntu nabo hari izindi ngabo 9,000 zamaze kwinjira hehe muri Kongo. Ibi bintu kandi ziturutse hehe? Muri Tanzania. Ibi bintu rero ndabona ntago biza haraca uwambaye, kandi intambara yo muri Kongo imaze gufata indi sura. Tugana ku musozo rero, ingingo ya nyuma tugiye kurangirizaho, twebwe hano ku Nzozi TV wano tukubwira amakuru make kandi mato kugira ugire icyo usigarana mu mutwe, kuko twabonye kuvuga ibintu byinshi nta kintu bibamarira. Murabizi neza muri Kongo bimaze kugaragara ko ino ntambara ishobora gufata indi sura cyangwa se indi ntera ikagera ku rundi rwego. Iyi ntambara ishobora gufata indi sura ikagera ku rundi rwego rwa rundi, nawe wakumva ko ari intambara ikaze. Uwungirije minisitiri w'intebe wa Kongo hano bari kumubaza, umunyamakuru wa France ari kumubaza, ari kuvugira kuri televiziyo ya France, yaravuze ati baramubajije ibijyanye n'intambara, aravuga ati ibyo ni mubyihorere, njye ntababeshye, njyewe amafaranga y'ibijyanye, amafaranga y'igihugu, amafaranga y'umutekano, amafaranga yose anyura mu mitwe y'intoki, anyura mu maso yanjye, mba nyabona. Ntababeshye rero, hari amafaranga twamaze gutegura miliyari 5 z'idolari. Izo zirahagije kugira zirangize intambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ayo mafaranga twarayateganije, nta kindi agomba gukora, agomba gushaka munition, ibyangombwa byose bigomba kurwanya leta y'u Rwanda, kuko ni ukuvuga ngo aya mafaranga arahagije. Ni amafaranga menshi, miliyari 5 z'idolari bagomba gukoresha, kandi ngo iyo ntambara bamaze kuyigenera n'igihe igomba gufata igihe cy'imyaka 5 bakaba barayirangije. Ubwo rero dukurikije aya magambo ya minisitiri w'intebe wungirije yabwiye umunyamakuru wa France, ndagira nkubwire ngo ibi bintu birakaze kandi bimaze gufata indi ntera. Urabona ko hagati ya Kongo n'u Rwanda ng'intambara ngihari. Hamwe n'ibyo rero, twebwe icyo tukwisabira, twebwe hamwe tubitega amaso, nta kindi twakora. Twebwe tuvuga ibyo twumvishe n'ibyavuzwe, maze twebwe ibindi bisigaye tukabitega amaso, tukabiharira abanyirabyo babishoboye. Kandi ndahamya ko u Rwanda narwo rutagomba kumva ibi bintu ngo rurebere. Nibyo namenye mvuga ngo wa mugani wa Ndayishimiye, ntago u Rwanda rwaryama umugonda jose ngo rutuze nk'abari muri paradizo, ahubwo ntekereza ko u Rwanda narwo rugiye gufata ingamba kuri aya magambo, rukagira intention kuri aya magambo, kuko aya magambo yavuzwe n'umuntu nka minisitiri w'intebe. Ni amagambo u Rwanda rugomba gufataho serious, rugafata kari ishu iri serious kabisa, maze twebwe nk'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange bakagira icyo nabo basubiza. Nta cyo u Rwanda rurasubiza kuri aya magambo, ariko turategereje icyo u Rwanda ruza gusubiza kuri aya magambo y'ubushotoranyi, yo kugaba intambara ku kindi gihugu, yo kugaba intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ntekereza ko u Rwanda rero rutazakomeza kurebera, ahubwo hari icyo rugiye gukora. Ahangaha turi nakubwiye ngo ni ku Nzozi TV wano, urakora subscribe, ukoreshe, ukora like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao.